Asepa umre no wadaje a wode amaye de Awurade asehwe kakra Awurade de abedru ne 13th December wodefo asedankan ye da se pa na efiada boja ye ahoboa no to say a week by this time na feeling no to say ne Saturday na etehwe se sie ye koto aba week ba wow nti wo so betimi abaso me ne kwaku awenade aha na se ampofo je ne gina ha efiada no pay ti be bie phone lines no bra wo de bon krata no bre 0302 211 701 702 703 704 na wonso ye de enda wo anaye headlines e ba na so do dia ba be me na me chia mo akwa ba e bia boko o nyame adom nyame adom 26 ye ko asante mo mo den last year mo hu de ko so and say no tickets ne ko nti omo a epe advance tickets no on betimi a start okay tickets just say hona na ye benya no okay ya yentimi nton nkra ma mpon asem nti mampo ne ye kwa akoton but ye betimi atobu okuma se bia oh yes na make you say obi wo person oton ahead nti e bi okọ inshira FM e bi ho ana na prices ne say 80 for single double when you 150 and VIP no dey coded. Oh wow. VIP nyawo. Yeah, VIP settings. Ya no de yanko ane ya mantwa. Na wankona. We understand. Yeah, artist no so eda so no so ye fine. Me aminipa dada kwakudua. Ode be man, odon na. Ya de ntia no ye nyame yadoma 26 December ne ye komampon na ampofo J band. Oma ye bi danye first time ni tie bi ene ne dedi kan ahoti a nyame yadoma ye nyina nhia wo ho ye nto bibia enwu ne enkwage ye ne Awurade ahwe ye nso abedru ne ye ne age omra de no raho omra ka ni nyina abo ma ni die na ba na even before 26 ne be ba no wo chena nyame yadoma Adom TV 9 lessons e ba so den ye be kan Bible no ye be kan nyame yadoma wo kan ye do dia won meme wachire mehwe this time me man kan ya kan ya won kan bi da dia no wachire o se meme kan bi da ye ne also any ache o memory ne short no enya short but ache kan kure wa kan ba ko pe say ye ne shase what you say na wa shase na wo fa nwia nti we wa kan ba ko pe ye ya kan ya last year ne yan kan nti ye ne no ampofo je mo to so nti nyame yadoma o de ne ehefa lesson say enya hwe secret nti nyame yadoma o tena ye hia wo National Theatre de hia ye 50 Ghana cedis by this time so what ticket no 5 pm na agina gate na no ho a na fe ye process o na wuram 7 ye chance ye delay emma emfifie 7 wo baba ne apon ye de time so pa kuma wuda test no wo ma ye crowd American senie eno baroni nie Perez music and afe betel revival kwa wo nyina ba timidofo nyame yadmo ochina yenko gie ni Yesu awu ama me no mienu ehun foni no da bi we yawo no Yesu awo no oye sabi ya na okuman ya fe Yesu ayawo no bebu na onfa no ho nka be ma da no anyem so ate ase ene ya nko munti ase dabi no ne sai so wo he be hu anu anyem na ka kire nzu se hey ya se na kan ebetimi asi etimi si ya nso so sa ne ma no so se ye nchiri ma na de sa ne ma na de aya so ene de etimi si no entire ewiase ensi what won hia be we one now ya hwan dabi ono pe entiase be me nansa na fun ya fa de bon krata daily graphic no pay o say handover notes ready for next government administrator general and can say so mayor administrator general drew aban bibia no ne hye ne nsenti edru se eto aba na anase ebeto aba e wo say aban oteso no ukunchire unkrata nyina na rekodan no se wa na beto aso a edru ho no mu a wo de akọ ye de gu nkrata mu aban foforo na eba so a ono so kọ ho a bibia wo man mu aban japade o bibia no de gu nkrata so de kọ ekomo mu na o say transition team probes last minute deals, payments, recruitment involved. Na womo a eye aban a yato abaman foforo na sa manyuku yato abaman foforo na poundfo a eji 2 million krata e dey free aban a otisu sese hono na nchirem se awieye bremu no ase nipa bi ye fo mo adwuma nipa bi etuetu omo ka bi ni ade no wono pese omo hwehwem sanse anhwe ya na enkwan afo omo bo edu say ya last minute are always dangerous but was yete ase sa aban a otisu ne brenson nti ene wo se wo so fo bi adwuma mo wo ho kwan so betimi afa nipa na adwuma na emum
e bia wadwe ye on tanta na ase mu nipa ye de ma no ye de adwuma ma no ena on deserve say de adwuma ma no de no ye different issue but wo ho kwan say even on 6 January crowd my appointment yeah yentia say democracy ne esua mu bibia ye say bi eduru ba bia say de na no nkofo timi ko toilet so ne akwakoje say ya ban ne ato abaman tumi ni nya media ban ne ho nti ehun asem kan na tumi be di okra na enye by force na edeji ade da bi so ahwe mpanimfo na nkasa na wo mu edi o man ni ma hwe se de nkrata no ekọ eba ni nkita hodi o mu di sa na ye no eno ni democracy nti ye nhye ne nso student stabs teacher in the eye not demands justice for victim school ni akoda ya dia wo teacher ni ani yasem government needs solid team experts be and can say addressing economic challenges no we need the daily graphic the buy na wo hwe emu oba bi kotoko ne has bebo nyame adom akosi ada nti no ye kotokofo ani abre otiase ye the has be di bronya nyame adom akosi ada wo baba sports stadium no ba stadium mo aya na nsan moja stadium baba ye bobo na ho nyina ada ho no mumra ye de enie biampie na omra stadium nkanka mo na areho aka mo no upie bana betetem kakra na ade be ya ne se de kuma se atedi no na has sabe che kotoko bia has for munya steady munya steady yesra mumra because who say ya dey say no ebi mo up till now no more recover che say recover but baby say ka do mo enti baby say na wo ba na we distress sa how no enya izo obu okro nya hu kana no nwie dabi afa na ni so and we nyina no hia se woni nipa be kasa wo be pie wo be call outdoor programs bi for so sika bi so ene ete do ombetena so fo bi e diska mo so mo fam ko ye bi o matena so ene mo ne eno ya yi no stone boy nyum no daily guide or say lawyer drag special prosecutor to CJ eno ho asem wa Emmanuel dancer apia and Simbia won't ase no the co-chief justice wo na no major post election incident in 24 hours police and they can say be say don shire duonu nan ni dem say attacks no hwan keka ho no about for me ho ma ne bono no 14 damango NDC boys caged ote damango nsam of course we twaja to isi diamond no a whole building o chere say wa chere emeranto amakomako duna ara ho sam wo mu nie da bia ye tufo ya ne ne pede bi serious presisi ya ye ka say ye to aba ne wie no tumi ni nya na ne yo be ompanifo bi wo mafrase ye sankwan o ti ase so omo a wo transition team omo kwa eden ya o medidi kakra na mboa o menum kakra allowances no ebetima ba se be mo mo cash kwa se mo ntena we mu for the meantime fanya aduma ba wo na wonam ayi your friends say ukuro mo na wudi nsamone no ene ya chi 14 akogum no omo obedi tumi na nkasa no e won kra ha esankwan to da bia mo me mfa ya dwen no ento fom ne mfa ya aduma o ti ase they are going MPs and their replacement and on who some special page page 10 the Bokrata mu and yemfa chronicle the Bokrata and so edia or the buy na to JM so muje a growth rate of 7.2% and I do say economy no maybe a covid tete no kudru ye on kakra wo wada na say 7.2 and ye grow nti no na ode hye o mampenda da John Dramani mama nsem tu so mu a na o so mu ye o te ase NDC has become lawless. Afenyo marking years and only has someone also over the Bokrata mirror Afenyo marking. You see minority leader and also be online so facha me. Okay, any fam. Me don't follow pay mo ache mo akwaba. Meju so mame afia mankwa temako obatampa bibia boko de. Oh nyame adom ya to nkan so de enim se wo ho ye. Me ho de na re ho na ba. Kafra. Me blanso amane. We ebolas nyamene hene ampa mdodu obwase coffee cream ewo ananewo mame kaka me kachi me no menti fon say abani anto amendi fiu ya to mo ma Ghana na pe no bread letter say 2 minutes ko be se mo sakramba se o ma pani ebe suma o ma sum eni sinkwa o enne so obwase a toilet ba ko bi ewo gausu ama for the second kuntiba akopamudo ho no afri ho oko obwate coffee kuma bole bi o omo se MP for netia no omo ne sikan kontimba akopamu omo so wenyani ran yesun o ma Ghana and yesun nipa ya meni na papa yefo si ya ne fo ofofro mo waya de abobọ ne ma so ya da se papa ye bompa ye se o mbetwa so na asumdua ye adwuma same wo so same anopa ye mo ache mo akwaba
Mbeji osumini aba pomwe. Nyame adom ye ho ye pa yentie we. Yo, ma me fa fidie so na me ntia me boss na bobra champon. En nkoko MP. Na ade aye me yese nka me kwa propose di amamo na anyi. Eye me ya papa na o man yin komna santi. Na o propose. On ye beto bari nyina o my position. Away. Oh. Penaya catching na no who said na me ma oppose. Why say nyama nti wo de yanku ye nim. Yo. Ono yabi na wonyina wan yiro wo central for bebre to abetia yen. Ti na me say kan be kwa na me say yen man ko. Yo, wo say da wo so ne bi. Yo, kakra mpese me kan say aba no nya to awie. Abetifi de nyankopɔ sie nka no kore asomdwe wo ho. Nkɔkɔ asomdwe wo ho. Na wonga wo pressure be toilet on me de emi wa say akani na sabe okɔ propose ate say post anka me kɔ pram na me se sabe me kɔ pray na bia mam emi nwa ye to aba na me de me nka ne taw me no ka say me fia metim ma kɔ pay koko bua be so fio na de tutu they were to me ya da se papa pa ye mfa unsi ha ofoforo so me do fo no pay mo ache mo akwa ba afia ma che ya anua na bibia boko anya kura obua me na ekiro mo me meka se utrimo de nkim samsa na hwani anya pia stadium me papa the president mahama ambo je me poasem pa ba umpema sem so nya hwem umpema sem ko poasem apia stadium na unim radio ye why say na je sika pa onya le ba bi ko apia kama nkwa akwasi tumu obibi a umfa ma mu ma mu ansa na kaza o shenti ade ni wa dun so gufa ko umre fregu wa ya ade wa ya ade bibia be san ho ko ambovoje yedu ye bibie why say be but ambovoje ma me kan ko me fese mo ko manim me fese me sia kan ko cha mo say o mo ka se toilet ye jijina mo me ka se de na no bi ye ni nya de ba me bibi collect ni nya bibi vo anka se as a BC da ya tia na abronye ye to baba ku yo ti ku se o jejeje card enu bi mi papa fese mama me kwan enu bi na me beye if say ye wa so go bebrebe amu use diplomatic passport ni nya me jeje but any pa kuma MPP lu city ketse pa ene omodi arewo kofie no MPP abana sabi wo nyazo wa nya bibia o esentrofo bi no mo hye obukutu pa ene ma nya kwara mo kasa ye enkuri kwa president ni obi omo na MPP lu su Yehowa twa so na only evidence bia why ye fancy ha woko ono wie no kro me do for no pay mo ache mo akwa ba me bi mo ache na mo de sei ya me adom ye ho ye pa apia ya bisa pesa juma post ben pa na wo NDC post ben na wo peso kan wasem me na juma me ya me sam wo de sem bi na ha me kakra me tuma ni madaroma en fa issue ho de na so sabi mpa bia sa ayi wasanka si agona wasa empate mu ho be performance like nye kra in fact look at my okay ya se mo bo ya yi na juma bu e ma to so mo da hwe ma ne nkwala wo fi adwuma na gu like nye asankagwa like e kifa tanko in fact ya da se ya fa last caller me do fo ya mo ache e mo akwa ba ya sister Fia ya da se papa be me na yentie o me ba so ankasa ni abe ma kiss me se be kwa ni ayo sister Fia wonu so bia na ho atere ne pa wonu futu otu se obi a ana mbani fosa kramanda da wo ja sem dada na eka the minion na this for you no men kan say eye na mom ya tati a yenu kan emremu de si ye na ano no etan se nyina wa ha ne so to aba ma ma pa ni bia MPP fo bi mo yes me no kro send ya cassette o nyina condemn NDC ma na wase se de wa hunu se de na no si ye no enye na wo so wa na wa hunu bible se de onim papa no anye no e bone ma se de o man ye nyina se pese ekwa anim meanwhile sa political parties too yi we ye bone a otwe ne ho a we ba no so abe the same but it e be da akwa anim it may am friend justify obi anka se ebi nsie ebi asinti ye ho den yenya ye nkoya nim because e dey ya mfie na bi abai bi besesa nti sa na ye be ya it say me ka say MPP ni bi so aboni 3% say na abade ye ne nyame ya do ne kwanya ba e be da kwanya and you ma ya say no within this short time no enye easy o ma na ye say say ya ye be ye say you mani bi aka ho na sika na wo hia de be ni ye ni ya fufuru pa aka ho ene ne wo say ye hwe na ye justify said you obi ye ya enye a etimi hunu esechire kan no ade na wo say ye bi mo bi so kan
Yes, you have been free, madam. Okay, fancy have run so cry. Dear, Kona good year, Samato, so health tips and all, Mr. Bo, no more buying, Kakane, won't. Sanya, my new candy and yet. To say, yeah, oh, sorry, no pen you may to say. The whole do this, I'll go down to choosing. Now, I also offer bra and our fresh sister, Yamutu, and you know, put two off near the edge to choose. That day I will know you read that, and I will get no more sense, and you're fine. Just all born no more buying. And I sent to be a horn of my beer. I always were no more born cake. Be an air condition, be an kidney, be a diabetes, be it's Mr. Tis uncle my health tipsy, now and more. We are Sister Sunday, I cradle, or there was a pebeba. I fear ne Quakubejum, Nafe, or ne ora a J. Isaac a J. Manson. Yes, a bedi and common, tinny free her, and Konya BP or baby and Maha. Shower haya because he's a baby. If he's a had a quarter call, and so bones where we know what's in somewhere, and ma akumato yemo. More feeding on Koso and Adom TV. If he say was we, yeah, that's it.